You are lucky today to see the king. Iteba ngumthembu inyoni encane ingane besina uvula ikhezeni eni beyikhuluma njalo ithi libobuka amasula kithi libobheka impumalanga kukhona sipalaphala likhona imbali ngiyo letawuqhakaza kulele laseKwaZulu nembala iqhakazile namhla siyakibona tindisa siyawubona emakhosi siyakibona tindvuna siyawubona bonke labathekhalweni bethe ngawe phela ngicabesitha wena wendlovu ayethe awuqedwa uyawuthi mangene ekhaya uyawusuka yona izithole insingizi kaNdaba ebanga izulu kuphendula umnguni wakithi itshe phezulu kube nengeni elibona ngondlanje kanye nabathembu
ondwendwe babithe futhi balimomozelela amadoda akhe sangenakeza ngokwenza isazela seqale inkomo zenkosi isilo simaphundu simaphumulela simpondo zingemuva nangaphambili sihlala nemzulu yakithi lapho othukela ebuka izinkomo ebuka ubala ebuka amadoda emomothe njengalamaphondo womkhatshwa bozwide siyakhuleka sithunywa ingonyama yakwaZulu uhlanga lomhlabathi sithi siyawungena emzini kamkhatshwa sikhuleka ngeenkomo ezingama-70 kuthe zilishumi esiyiqondanisa nendlunkulu ezale indlunkulu yakwaZulu ziyama-70 esikhuleka ngazo phakathi komuzi kamkhatshwa Khatshwa Zwide wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu ayezilela dumoba lalapho nganamunga lapho nganamtholo khona umahlamvana ngumlendilinde basemonkongabeni kusemana enzimale emnyama engakukwenzele zilinde bebeyiqhuqengiseleni enamagalaza ethayosilikoyantaba bathiyeleni ebobumnyama bayo ongamesabela selelilokeliziyo inkosi ukuthi simandoteni ezomtshesi sigucasikandaba sifukele ngamahlamvu endoda kusuka lapha phezu kusukela lowo msindo lapha kontliwe kubakazingwani bangabasentezweni bana bakwaphinya bayaxokozela baxokozelela indlondlo yakobatshana bathi babe kundlondloni ebavumaphiko obazondlondlo amathole wona emsazalalathi ewajabula kumlabethi abakhona suke omninyange enhloko othi mntakandaba The Menlo. Those are Mwelu might not have an idea.